थासी तरा मपल की नुमिदांगदा नंबोल साबल द कुंट्राम दे सुबह असम राइफल्स की कांगबू अमदा एम्बुश तौबदा हकथेंगना चेनबा लोना थिंख्रबा लालहौलुक PLA की बेल आउट लेबा मियोय अमा ngasi फागत ngमख्रे मणिपुर दा लैरिबा लैंगा के हॉस्पिटल सिंग दा लायंग बा लाकपा मियोय कया सीबगी चांग वांखलकलिबा सी डॉक्टर सिंग ना चिक्सिन बवाटपदगी नि हाइना अमकेल की प्रेसिडेंट लौरेंबम गांधीना फोंदोरकली ट्रोंगलाउबीदगी मिचमनि हाइबा मियोय अमा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना फाजन खिबदगी मियामना मिचम थादो उ हाइदना तुदिम लंबी थिंजिनदुना खोंजंग संगसिलुरे अमदे मणिपुर अहान बोइना पांगथोपा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स 2025 ngasiदगी थौबाल डिस्ट्रिक्ट की वांगजिंगदा लेबा कोदोम पोपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दा हौदोखरे खुरुमजरी आईएसकॉम न्यूज मेंग ताबी पुमनमकपु अहानबा मक्तदा सूरज खोंगबान ताबम न तराम न ओक्चरी हौजेक मपुंग ओइबा पाउ थासिगी तरा मापल की नुमिदांगदा नंबोल साबलदा कुंट्राहुमदे सुबह साम राइफल्स की कांगबू अमदा एम्बुश तौबदा हकथेंगना चेनबा लोना थिंख्रबा लालहौलो PLA की बेल आउट लेबा मियोय अमा ngasi फागत ngमख्रे ngasi डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ऑफिस तगी थादोरखिबा चेरोल अमगी मतुंगिना इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुंट्राहुमदे सुबह साम राइफल्स अमदी अतोप सिक्योरिटी फोर्स सिंग याउना अपुनबा टीम अमना ngasi अंगनबा मतम अयुकी पुंग अमा ताबा मतमदा अकक पाव अमा फंगबदगी इम्फाल वेस्ट की कमेंगदा थीबा हुंबगी थबक चथखि मदुदा अवांग लेकिन थबी अवांग लेखाइदगी खुंदोंबम ओजित एलियस कैलाल अपोकपा मनी कौबा बेल आउट लेबा PLA की मियोय अमा फागत ngमखि महाकी मथक्ता मचिन हंगबगी थबक चथबदा महाक असि हाना ममांग चही हाइबदी इं कुमजा लिसिंग अनि तरे की अप्रैल मरीदा अमुक फारुरे महाक हौजिक बेल आउट लेरबसु पार्टी असिगी ओइना थबक मखा ताना तौरे सेप्टेम्बर 10 नंबोल साबलदा असम राइफल्स की मथक्ता चथखिबा एम्बुश अदुदा महाक मसामक यावी हाइना फोंदोरखि हाइरि मखा ताना खुंदोंबम ओजितना फोंदोरखिबदा एम्बुश अदु तौरमलबा तुंगदा महाकी मरुप अमगा लोइना खुदक्ता लोकताक पाट लोमदा हाइथरगा लेरुई महाकी मचिंदगे नुमित अदुगी एम्बुश तौबा अदुदा सजनखिबा खुचु खुलाई सिंग लोचिंदना थमलिबा मफम अदु हाइदोरकपदगी सिक्योरिटी की कांगबुना फंगबा ngमख्रे खुचु खुलाई सिंग अदुगी मनुंगदा मैगजीन मरीगा लोइना A4 राइफल अमा मैगजीन अनीगा लोइना HK राइफल अमा मैगजीन गा कोनना AK राइफल अनि मैगजीन अहुम गा लोइना इंसास राइफल अमा लेथोट शेल अहुम AK गी मरु चामगा हुमफुद्रा M16 की मरु चनी तरा तरुक इंसास की मरु हुमफु तरेट मोबाइल फोन अमा वैलेट अमगा आधार कार्ड अमगा याउरी हौजिक मखा ताना मचिन हंगबगी थबक चथबत नतना थौदोक अदुदा चेनबा अतै मियोय सिंग थीबगी थबक चथरी हाइना DGP ऑफिस तगी थादोरखिबा चेरोल अमना खंगहलकले मणिपुर लैरिबा लैंगा के हॉस्पिटल सिंग दा लायंग लाक मियोय कया सीबगी चांग वांखलकलिबा सी डॉक्टर सिंग ना चेक्सिन बवाटपदगी नि हाइना अमकेल की प्रेसिडेंट लौरेंबम गांधीना फोंदोरकली वाफम असिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब की थांगजिंग हॉल दा लुप्तरा निपाल अमकेल UPF निपको NLANL निम्पाल अनल थौबाल इमा नुपी समाज तमिचिंगमी अम्फा कादा मपी काउंसिल इचल मचालेमा फवोई बि कैथेल पाउना कैथेल अमदी सेमगत सागत लुप के मियोय सिंग लोइना पांगथोखिबा पाउगी मिफम अमदा महाकना फोंदोखिबनी अमकेल की प्रेसिडेंट लौरेंबम गांधीना मखा तारदुना फोंदोखिबदा मणिपुर लैरिबा सेल पाइजदबा लाइरबा मियोय कयाना प्राइवेट हॉस्पिटल सिंग लायंगबा ngमदबना मरम ओइरगा लेंगा की लायन संग सिंग लायंगबा लाकपा मियोय कया असि अना यावरकपा
हाइबसी लाइबक थीबनी मसीगुम्बा असी अना थोकपा हाइबसी लेंगा की हॉस्पिटल की चटनबी अमसु ओइरकली अमदी लेंगा की हॉस्पिटल सिंगदा थबक तौरिबा डॉक्टर सिंगना मखोइना अनाबा मियोय सिंगबु निंगथीना येंबगी महुत अतोपा प्राइवेट हॉस्पिटल सिंगदा चट्टुना सेल हेना तानिंगबना मरम ओइरगा हॉस्पिटल अदुदा इंटर्न तौरिबा अमदी पीजी की महिरोय सिंग थादोक्तुना लायेंग हनबदगी मिसी मिनागी चांग असि वांखलखिबनी हाइरिबा अनाबा मियोय अमना हॉस्पिटल दा लाकपा मतमदा महाके अनाबा दु फरगनी हाइबा वखलोंदा लाखिबा ngaktani adubu hospital ayambada thabak toriba doctor amadi nurse singna anaba miyoi singbu ningthina loina bibagi mahut doctor singna ananba firoz setuna hospital la laklaga anaba miyoi singda sokning dabagi chatnabi ama leirakliba si doctor amadi nurse tamba horakpada anaba miyoi kayabu matau karamna loina gani haiba adu ningthina takpi tambiba pamli लोइनना इंडिया की तोंगान तोंगान बा स्टेट सिंगदा लेरिबा हॉस्पिटल सिंगदगे डॉक्टर अमना महाकी पेशेंट अमा लायेंगबा मतमदा सोयदा ngamdनबा अतोपा डॉक्टर कया तानादुना लायेंगबा चथनरिबनी अदुबु करिसु लेतबा माइनर केस अमगी लायेंगबा लाकपा मियोय कया लेंगा की हॉस्पिटल सिंगदा सीबा की वाथोक थोकलिबासी मथंगदा अमुक थोकतनबा डॉक्टर सिंगना चेक्सिनबा फै अमदी लेंगा की हॉस्पिटल सिंगदा थबक तौरिबा डॉक्टर कयाना मसागी क्लिनिक हांगदोकपदा नतना प्राइवेट हॉस्पिटल कयादा थबक तौरगा लेंगा की हॉस्पिटल दा निंगथीना थबक तौद्रिबा सिंगबुसु अथुबा मतमदा थादोक पिगदबनी हाइरिबा वाफम असि करिगुम्बा लुप 33 असिना थिजिनबा मतमदा ngakna chattaba thengnaba thoklabadi maduda thorakpa afafаттagi tekchak pumnamak private hospital thabak tawramliba doctor aduna pujagadabani masida natana hospital da anaba layengba lakliba patient singa loinarakpa imung manungi miyoi singna su doctor singda ka henba thawong sing utpidana ba haina su appeal tawki अमखकी मखादा लायेंबदो अचौबदुना सीनियरदुना लायेंगदना मागी पीजी तौबगुंबा अदगी डॉक्टर तंबर लोइरपगी इंटर्न पुबा कांगु सिंजिनी येंगेबा इंटर्न पुबा कांगु सिंजिनी येंगबा मतमदा तसेंगनंगी मोसु खंगनना येंबनी मनु याय अखोय अदुबु तौबा खक्तदी सीनियरदुदा कंसल्ट तौरगा गरी हिदा खागनी गरी तौगनी हाइबसे कुपना नैनारकांदा आदगी सीनियरदुना अदुदी अदु तौबदोबनी अदुदी अदु तौबदोबनी हाइदन कुपना तौरगा कोटा सीनियरदुना लमसम हाइरपा अदुगा होइगी इंटर्न पुरिबा पीजी तमिबा कांगु जिंगनसु लमसम देदा तौचनबदना थोपा थोदो ngaktani हाइबसिदी अखोइना होइगी सीबा मियोइसिंदगी अदुगा मफमदुदा इंक्वायरी चपदा फंगिबा मियोइसिंदगी अखोइना अदुम फंगबा ngami मोयरांग पुलिस स्टेशन की मनुंग चनलेबा ट्रोंगलाउबीदगी मियोय अमंगसी अयुक अंगनबदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमांडोना फाखिबगी मतंगदा ट्रोंगलाउबीगी मियामना हौनरुब तौदना मिचम फाबा यारोय कंडीशन अमता यावदना थादोकदबनी हाइदुना तिदिम लंबी थिंगदुना खोंजंग चंगसिनख्रे ट्रोंगलाउबीगी खुंजा सिंगदगी फंगबा पाउदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट कमांडोना फाखि हाइरिबा मियोय अदुगी ममिंग सलाम किबगेन चाही 93 अपोकपा एस मंगी ट्रोंगलाउबी अवांग लेकाइदगिनी महाक मिचमनि हाइरी सलाम किबगेन फाखिबदुबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi ayuktagi ट्रोंगलाउबीगी मियामना तिदिम लंबी थिंगबगी खोंजंग हौखिबनी एस किबगेन फाखिबदु ट्रोंगलाउबीगी मैरा पाइबी लुपसिंगना एसपी बिष्णुपुर उननबा वारी सानखरे पावसी फंगबा अयुक पुंग 13 खरे हेलकपा फावबदा फाखिबा मियोय थादोकपा लेत्रि हाइरी अदुबु एसपी बिष्णुपुर गा वारी सानरिंगै चैरक असिदा मियामना लंबी थिंगबगी खोंजंग अदु कोमथोक्तुना हौजिक मखाताना लंबी चथोक चसिन तौनखरे हाइरी लिलोंग चजिंगदगी चिंगसुबम मंजू कौबी नुपी अमा रिम्स हॉस्पिटल दा हंदक अंगांग उन्नबदा लेखिदबगी थौदोक अदुगा मरी लेनना सोशल मीडिया की खुथांगदा सीनियर डॉक्टर चिरोम प्रीतमबु लान उहन्नबा मवोंगदा संदोरकलिबासी लाइबक थिबनी हाइना सिंगजमै थोकचोम लेकाय मेरा पाइबी के प्रेजेंट अयकपम रंजिताना फोंदोरकली वाफम असि ngasi सिंगजमै चिरोम लेकाय नुपी लमजिंग ग्लोब यूथ कन्वेंशन इम्फाल सिंगजमै चिरोम लेकाय YUTCO अमदि सिंगजमै थोकचोम लेकाय मेरा पाइबी सिंगना खुसमनदुना सिंगजमै चिरोम लेकाय कम्युनिटी हॉल दा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा महाकना फोंदोखिबनी हाइरिबा सिंगजमै थोकचोम लेकाय मैरा पाइबी के प्रेजेंट अयकपम रंजिताना मखा तारदुना थासिगी तांग कुंदा रिम्स ता चिंगसुबम मंजूगी
angang unabada lekhidabagi thodok asi yamna laibak thibani amadi thodok asi ima ibel kayagi maikaidagi su tasengna nungaitaba fawi adubu lilong chajingdagi chingsubam manjugi misi asigi matangda social media da mara leijataba Dr. Chirom Pritambu lana uhannaba honariba asi laibak thibani hairiba angang unaba numit aduda Dr. Chirom Pritam masa yauna operation tawraba matung manju masa normal oirakpadagi Dr. Pritam mayumda halakhibani masigi matung nongalamdai mayada patient adu BP wangkhatlakle hairakpadagi Dr. Masamak khudakta hospital la chatuna layeng pathap chathaki adubu laibak thibadagi manju leikhidabani adubu angang unabada leikhidabagi thodok asigi matangda social media gi khuthangda Dr. Pritam masa yaukhidabana maram oiraga misi asi thokebani haiduna lana sandorakpase matungda tawbigano hairiba Dr. Pritam asi ana layeng chathaba matamda yamna cheksinjaba doctor ama oiribani amadi misi asigi matangda thokhaningdaba thodok aduna maral leijadaba Dr. Asibusu Asokapan Nangduna Hospital laying duna leiri loinana miyamgi laying naba leiriba Dr. Asida chathakiba thawong asi matungda amuk hana thoktanaba hotnamina si haiki amaromda Dr. Chirom Pritam gi apokpi Chirom Ongbi Sangaina phongdokhibada hairiba manjugi angang unabagi operation aduda kannanaba hona jakhiba Dr. Pritambo social media gi khuthangda numit aduda Dr. Masa yaude haiduna lana sandorakliba si mama ama oina tasengna nungaiteba fawi adubu laibak thibadagi leikhidraba manjugi damaktasu mama ama oina thamoi sokna nungaiteba phongdokli adumakpu mara leijadraba mahaki machanupa Dr. Pritambo Fuba Chaiba Togduna Asokapan Nanghan Kiba Asimadi Yamna Laibak Thiba Amani Loinana patient gi damak awa ana thidana thabak tawzariba Dr. Singda masigumba thodok asi amuk hana thokhan biganu haina su phongdokhi yamna wajaba Dr. Asengna sincere thabak tawjaba Dr. di sakchagi ngamuna sing pukma mangthoi haidana choktoriya Asengna chai ni changsina wara aba Dr. do no du khudong thidana mai punchi do ikhamna dori ba simachu Dr. gi punchi su tambangam debakchi aduga patient gi site su aikoina Dr. no kandoini Dr. se isoni hainari ni ani subi soni hainari ni aduna Dr. su yamna section badi mathau tai adubu karigumba kanda mop ama sagalakpa matamda hujik hairiba misi si kamaina sibano do popna thijalaga aikoigi mop se thokpa maraibak thidana mara leijadaba doctor da sokpa aduga mafam marang khangdana hojik thokiba thodokdana ngasi rimsi thunglondana adagi anaba kayagi hujik pham leitadana yengpham khangdadana patient kaya ma khudong thiban nang leiri hojik khwagi nungaijadri amna mathai yamna magi patient bu nungsina kaningna honna jaraga honna tainaba romda Dr. Masa yaude hadui haibase chi khatangdi thuonjaningdaba haibadi Dr. Nupi ama nupa ama aigi cha nupa chi yauna honnaraga magi thabakchi pangthokpa matamda laibak thiba thogokdagi magi leading head na tawrokpa kan aduda kanba ngamhudaba adagi magi sumaina tawre haiba matamsida imung manunggi miyoida magi umsi lokthokpa darkar oire soi ama tawbiu haidar soi su tawre tawroba matungda magi ICU da pusalaba matung aduda magi condition si yadadana leihidraba matungda ma sumaina leitene haiba matamsida magi imung manungsida paw tamgadabase imung manunggi miyoy amata leiramdaba adudagi amu moina halaba matamda ngasagi isa nupasina mana yam samna honajagibatugi matung ina mana karisu khandana wasi senggongnabagi wafam ama haiba matamda makoina siba yaba mawongda isa sida kubiraga gyan tadana mangdana lei Nakalamaromda Chahi Kayadagi Manipur University da contract basis ta thabak tawraklaba staff singna taliba demand sing athuba matamda thabak ta onthokpiu haina Manipur University Casual Contract Engaged Staff Association asindana ngasi MU campus ta wakan mifam ama pangthokre MU CCESA gi maikaidagi taliba demand sing adudi haukiba ing kumja lising ani tara mapalda tongan ba post ke recruitment chathaki maduda junior assistant amadi multitasking post ke exam ngasi phauba pangthok tana leikhi
ओलक्प चाही लिसिंग अनि कुंदा अमुक अनौबा एडवर्टाइजमेंट अमा थोलखी मदुसु एग्जाम पांगथोक्तना ngasi phawba leiringai chairakta chatliba chahi लिसिंग अनि कुनमंगागी मे थादा अमुक अनौबा रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट थोलक्पा हाइबसी लाइबक थिबनी मरमदुना हयेंगदगी पांगथोकनी हाइना तौरिबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस असि पांगथोकपा यारोय हाइरदुना हानदगी पंदुना लेरिबा लिसिंग अनि तरा मापलगी जूनियर असिस्टेंट मल्टीटास्किंग 2020 गी एडवर्टाइजमेंट द थोखिबा पोस्टिंग अदुगी प्रोसेस हाना पांगथोकपियो हाइरिबा वाफम असिमक एमयू अथॉरिटी दा मांगजौना हाइरुबा मतमदा यारखिदबा हाइबसी लाइबक थिबनी नाकलमरोमदा पांगथोकदौरिबा रिक्रूटमेंट प्रोसेस असिदा हानदगी एमयू दा कॉन्ट्रैक्ट थबक तौदुना लाक्लबा स्टाफ कयासु एज बार ओइबना मरम ओइरगा यावबा यादरे हाइरि मरमदुना असुक कुइना लेरक्लबा स्टाफ सिंगे मराइबक करिनो हाइना हंगलकपगा लोइनना मसिगे मतंगदा MUCCESA अमदी MU अथॉरिटी गा यासिनबा म पुरक्त्रिबा फावबा एजिटेशन मखाताना चंगसिन खिगनी हाइना MUCCESA गी एग्जीक्यूटिव मेंबर ओइरिबी खुनराकपम रंजिताना फोंदोरकले मणिपुर पुलिस ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल सिंगा लोइनना खाबुंगखुल के चेयरमैन के मतेंगा लोइनना ngarang सेनापति डिस्ट्रिक्ट के अपर अमदी लोअर खाबुंग विलेज ता ड्रोन सिजनदुना पोपी थारिबा मफम सिंग नोंगथक्तगी यंगसिनख्रे यंगसिनबा दुदा चौराकना हेक्टर्स 13 गी ओइगदबा उमंगी मफम सिंग पाक्तकनना कोकथोकपा थेंगनखिबत नतना मफम खरादा पोपी मरु सिंग हुंजिललंबसु थेंगनखि खुदक्ता मरी लेनरिबा खुलदुगी चेयरमैन दा हौजिक नौना पोपी मरु सिंह हुलिबा मदी हौगलकलिबा सिंह अदु मांग ताखननबा अकनबा पाउताक पिरमख्रे हाइना मणिपुर पुलिस के कंट्रोल रूम दगी थादोरखिबा वारोल अमदा खंगहलकली असम राइफल्स अमदी एक्साइज अमदी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट ना पुन्ना चंगसिन खिबा ऑपरेशन अमदा मालेंगी कैथेलदा लुपा करोड़ 13 लाख निफु रोम की ओइगदबा हीरोइन नंबर 4 किलोग्राम अमगा ग्राम 453 मिजोरम की जोखोथार के वौक्ते कायदा लेबा वर्ल्ड बैंक रोड तगे ngarang फागत पंगमख्रे अककनबा पाव अमा फंगबदगी थीबा हुंबगी थबक चथबदा मियोय अहुम खाव अमा लखटनबा होनरिङैदा सिक्योरिटी न फागतखि फारबा मियोय अहुम अदुदी जर्जो संगा जोसेफ लालमोंग संगा अमदी मालसोम किबिनी फारबा मियोय अहुम अदु कस्टम्स एंड नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट छंपाइदा मखा ताबा लोगी ओइबा थबक लखटनबा खुसिनखरे हाइरी पुंगदोंगबम ग्राम पंचायत के मनुंग लेरिबा लौमी सिंह कोकता खुरापनरे हंदक थोखिबा इसिंग इचाउदुना लौमी सिंह दा अदुके मतिक अवाबा चैथेंग पीरे मणिपुर की अनी सुबा ख्वाइदगी चाउबा लौकोल ओइरिबा साबम लौकोल हाइरगा खंगनरिबा लौकोल पुंगदोंगबम खोंगनांगखोंग हैजबी लौसांग न चिंगबा लौकोल सिंह लौपरी लिसिंग अनी की मथक्ता ओइगदबा सि चयोल अमा हेना इसिंग थुमजिन खिबदगी फौ पोमलकपा साकलकपा मतम ओइबना लोइना पुमलगा मांगले मरम अदुना मरी लेनबा डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स सिंह यंगसिनबिदुना अवाबा तारबा लौमी सिंह असिगी गवर्नमेंट की साइट तगी पांगबा याबा मतेंग पांगबिनबा अमदी लौ सांदोक्तुना लौसा लौबिरिबा लौपु सिंहना हंदक चही की लौसा लौबिदनबा लौमी सिंह अमसुंग पुंगदोंगबम ग्राम पंचायत की माइकेदगी खंगज हाइजरकले नसी हंदक चाउगिबा अखोइगी इसिंग इचाउदुना मरम ओइरगा अखोइगी लौजी पुंगदोंगबमगी अखोइगी जगासि लैरिसि लौ परि कुन कुंथ्राजी पुरा करिमता कनो तौद्रे याम थिना मांगे लौ उबदा संगिबा पैसा अदगी अखोइना लेबर थादगिबा असेंग हायरगदि लौ उबजे मांग उबदगी हंदकना ख्वाइदगी हेना पैसाजी संगी करिगिनो हायबा कांसदा अखोइगी ऑर्गेनिक सिस्टम दा पुरकनबनी हायदुना अखोइना हार चाइबा अदगी मागी मसल मयाम हाबा कांज ऑर्गेनिक ने मयाम ऑर्गेनिक ओंथों नरगना तौगिबा दुगो पैसाजु हेना चंगबा दुगो लेबरजु हेना चंगबा अरुगो फौबुदी हेना फरगजु मागी मरुजी लाकांदा अखोई लौमी जिंजिना स्कूम मगी चागदबा मागी मतम की ओइबा पैसागी प्रॉब्लम मयाम सॉल्व तौनबा मानि सिनजबा प्रोगा अखोई लौ सिंगी थबकसे हंदकी सिंगी चाउसिना यामना मांगहनग्रे सेंगना सिगिजे आइगिजे लौसिदा हंदकी ओइना अखोइगी फौजी मयाम लाकनी ना खंजबनी फौजी साप लोइरे
मरु लुथब हौरगनी मरु लुथब हौदेरगा अखोइगी फौजिना मरु चंगमदाइसिदा मरु मकी चंगद्रिङाइसिदा इसिंजिना निमित तरुकनी थुमजनखिबदगी हुजिकसे फौजु मरु चंगहौद्रे अरुगा फौजु लोइनमक पाम्बिजु सिजनले पाम्बि सिजन मन मरम ओइरेरगा हुजिकसे फौजु लोइना कंगी चौरु दौना सि लोइना टेक्थर लेछि तसें हारगे देनसे अखोइगी कैनोजिंगजी इनांग जिंगजी लेतबा तागे फौजी हिंगा तागदि मरु लोइ चंगदबनि अदुबु ngasi di inang jing jin loi na kunjan gi dagi koi phau jing ji pambi jing ji loi na season na लोन थिंख्रबा लालहौलुप आरपीएफ की एक्टिंग प्रेसिडेंट एमएम ngobana लालहौलुप पीएलए गे निफु तरेत सुबा मपोक खुमोन गा मरी लेनेना इमा लेबाक अमसुंग मियाम गी निंगतम लांजंग असिदा थवाई खतख्रबा अथौबा सिंगी मफमदा कोक नोंदुना इकाई खुमनबा उलगले मसीगा लोइनेना यावल थौदांग सरुक यारंबा लुप खुदिंगमकी मरुप सिंह अमसुंग लानफमदा थौदांग पांगथोकलिबा थौना फरबा खुदिंगमकी मफमदसु इकाई खुमनबा लोइनेना तरामना ओगलकले आरपीएफ की एक्टिंग प्रेसिडेंट एमएम ngobana ngasi khuyek piduna thadorakhiba cherol amada makhatana manipur gi miyam da piba paujel oina miyam gi ningtam lanmi PLA na imalebak amasung miyam ningtam nabagi damak khulai paiba lanjang changsil lakhiba kumja nifu taret mapung pharak le hairi sanglaba khongchara sida masak laksin ba waba hekta lapthok pangamdaba mawong matau amana lanjang sige hauna machat oina loina duna laki machat asida fibam mayam ama yauragasu aikhoigi yeknaba oiriba asigi fibamna yamna chawba mafam ama kalaga leiri amaromdadi masina ningtam lanjanggi mapung oiba fibam nainabada fibam masak khangdokpa ngamnabagi achawba machak amasu oihali ngasidi lanjang asi karamba khongfamda leire amasung maikai kadomda olaba yana lei haibadu khangba ngamba yamna akhannaba matang amada yaurakle hairi iramdamgi miyam ayambadi wafam asi khangi amasung lebaki damak yengduna achumba firepsu lawba ngamle adumoinamak yeknabagi chirol da thazaba matam pumna makta delhi gi yaka yenglaga leiba miyoi khara leiriba asidagi su khu sengadaba amadi leiri losilakliba fibam asida makhoina miyambu india gi damak pambom tingbinaba pangal losing lanthum puthokduna india da sinathoknaba makhal kayagi lang thalakhigani aikhoigi miyamna irei paki laibak india da makha sangthana sinathokpasi yamna mangjaba investment ama oirabani haiba si amadi kaubiroidabani achumbagi damak malemgi leibak miyam amata oina lep liba makhaidi minai yoling thadatuna maning makha tamba खेनदबा मालेम अमा सोयदना फंगनी हाइबा पार्टी की इसाइना पीरिबा पाउदम मसिना अखोइबु हनबा नाइद्रबा थौनागा लोइनना खोंफम चेतना लेप ngamhali ngasidi miyam gi ningtam lanjang asi thajarubagi wangmada panthunglomda hena naksilakle haibasi mayek sengle yawol gi luraba matang asida akhoi khudingmakki थौदांगदा सरुक यामिनदुना लेबाक मियाम की खोंफम सेमहौनबा होनमिनरसी हाइना एक्टिंग प्रेसिडेंट एमएम ngobana अरोइबा ओइना मियामदा पाउजेलसी पिरकली MGNREGA की थबक सुबगी फोटो कापनबा होनरिङैदा मफम अदुदा पाइरकपा खोइना चिकपदगी मियोय अमा वानथरकपदगी हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकनखरे खोइना चिकपदगी हौजिक जेनिम्स हॉस्पिटल लायंग चथरिबा मियोय दु सबुंग खोक मनिंग लेखाइदगी लोकतोंगबम श्याम चही हुमफुरम सुरे थौदोग अदु ngasi ayuk pung 10 khare helakpa aduwaida Imphal East lamlai kendra gi manung channa leiba sabung khok ward number 1 gi oina naibi turen mapalda thabak suba loiraga photo kap na bohonarigeida khanghodana pairakpa khoi sangu amana chikpadagi mafam adu maktada miyoi adu wantharakpagi manak nakpa yangang popi PHC da pukhatuna laikanakhi adubu mafam aduda doctor singna oxygen level watle haina oxygen haptuna ngaihak layeng chatharba matung yangang pokpi line gi electric light mutkibana maram oiraga
ऑक्सीजन अदु लौथोखी यांगंग पोकपी PHC दा मई अवाट पर लेबना मफम अदुदा इलेक्ट्रिक लाइट मुतखिबदगी डॉक्टर सिंह यामना थूना इम्फाल की हॉस्पिटल दा पुनबा हाइरकपदगी खुदकता लनाई एम्बुलेंस वाइदना जेनिम्स हॉस्पिटल दा पुखतुना लाइकना खिबगा लोइनना अनाबगी फिबम फत्तबना खुदकता ICU दा पुसिंदना मखाताना लायंग चथखरे इम्फाल दगी किलोमीटर 15 रोम लापना लेरिबा यामना मरु ओइरबा यांगंग पोकपी PHC असिदा मतिक चाबा फर्स्ट एड पीनबा ऑक्सीजन सिलेंडर फावप लेतबा हाइबसी मफम अदुगी खुंगंगदा लेजरिबा मियामगी ओइनदी ख्वाइदगी लाइबक थीबनी मरी लेनबा डिपार्टमेंट ना मफम असिदा इलेक्ट्रिक लाइट लाक्ट्रबसु हॉस्पिटल असि चलाइनबा सिनबीनबा अमसुंग मफम असिदा ऑक्सीजन सिलेंडर मरांग कायना थंबीनबा मफम अदुगी मियामना फोंदोकनरकली 36 वाबगा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के मनुंग चन्ना हगुंदगी माइबम कोंजिल फाउबगी लंबी असी मपु पांदबगा पांखक ओइरे हाइदना MPCC की OBC चेयरपर्सन सकीर अहमद न फंगदोखरे वाफम असी ngasi वाबगा असेंबली के मनुंग चन्ना उचिवा नास्ताव मदि माइबमदा इम्फाल टूरेल की नोंगचुप थंगबा सरुक्ता काइदुना इसिंग इचाउ थोक लिबा मरम ओइरगा युम कया सोखन खरबा इमुंग चनी यांखैरोमदा खंगतुना नोमदा तंगाई फदना चंगदबा याद्रबा चेंग चाक हवाई चेंगवाई थाउ थुम अमदी अतै पोटलम सिंग यंथोखिबगा लोइनना मरी लेनना महाकना हाइखिबनी MPCC की OBC चेयरपर्सन सकीर अहमद ना मखा तारदुना हाइरिबा लंबी असी नोंग तारकपा मतमदा इसिंग थुमजिनदना चटपा यादबा अमदी नुंसा साबा मतमदना उफुल हौबना मरम ओइरगा चथोक चसिंदा नुंगाइतबा लंबी हाइबदु ओइरे हाइरिबा लंबी असी खुंगंग मरी मंगागी लाइफलाइन सु ओइरिबनी अमदी इचाव असी की मतुंगदा हाइरिबा लंबी असी की नाकंदा खुंदारिबा मियोइसिंग असी नारकपा याबगी अकीबा लेरे मसिना मरम ओइरगा हाइरिबा लंबी असी लेंगाकना मियेंग चंगबिनबा हाइनसु अपील तौखी लांगोल ओल्ड एज होमबो मियामदा लान उहननबा होनरिबा डिजिटल YouTube चैनल ना निमित तरागी मनुंगदा चप चाबा खुदम चांगदम पुथोरकदबनी मदु नत्तबा तारबदी लीगल की ओइबा एक्शन लौखटपद नत्तना मसा मथंदा सिजगनी हाइना ओल्ड एज होम असिगे चेयरमैन ओइनाम मंगी न फंगदोरकली ngasi Manipur Press Club के थांगजिंग हॉल दा पांगथोखिबा पाउगे मिफम अमदा वाफम असि फोंगदोक्लदुना चेयरमैन ओइनाम मंगी न मखा ताना हाइखिबदा मसागी पोंगनफम लमदम थांगा थादोक लमदना लेजबा लौफम कया योनथोक्तुना लमदम असिदा लेरिबा यंगसिनबिनबा लेत्रबा अहल ओइरबा सिंगबो मफम असिदा थमदना मियामगी मतेंगा लोइनना मखोइगी अवाट अपा अमत लेतनबा कन्न होनदुना लागले अदुमोइनमक YouTube चैनल अमना ngarang थादोरखिबा वीडियो अमदा होम असी मसागी ओइजबा खरगी अमदी होम असिगा मरी लेनदबा महाकी मचागी असोइबा कुपसिनबा हांगबा होम अमा ओइना उहन्नबा होनबा दनतना होम असिदा लेरिबा अहल सिंह फू चैबा मियामना पिरंबा मतेंग योनथोक्तुना मसागी काननबा होटनै हाइरिबा वाफम सिंह नुमित 10 गी मनुंगदा खुदम चांगदम यावना सेंदोरक्त्रबदी लीगल की ओइबा एक्शन लौखटपद नत्तना महाकी पुंसिदा अमुक्ता नंखिद्रिबा इकाइबा पिरकपा असिना मसामक सिजगनी हाइखी मसिदा नत्तना मियामगी मतेंगना चलाइरंबा होम असिगी अवाटपा पुंबा हाइरिबा YouTube चैनल असिना पुगदबनी हाइना सुफोंदोखी लोइनना होम असिगी रजिस्ट्रेशन कुमजा लिसिंग अनि तरुक्ता तौख्रबसु रजिस्टर सर्टिफिकेट याउदबना मरम ओइरगा मी थंबा मतम खरा चोंथखिबा असिदा महाकी मराल करिनो हाइरदुना वीडियो अजुदा फोंदोक्लिबा वाफम सिंह अदुना मियाम ममांगदा पुंसिदा अमुक्ता फंखिद्रबा इकाइबा पीबनी अमदी थबक असि लोना यादबा थबकनी हाइरिबा वाफम असि करम्बा लोनो हाइबदु पुथोरकदबनी हाइबा वाफम सिंहसु फोंदोखी हौखिबा सेप्टेम्बर 12 दा 10 थादा लेबा मियोय अमदगी सेल लौबा लागबा खांगबो पार्ट 3 दगी मौनहा अमबु महाका लागमिनबा लेकाई मनाव नुपा थोपा मियोय अमगा नत्तबा लिचत चटली हाइना सोशल मीडिया दा मियामदा लान उहन्नबा संदोखिबा दु लाइबक थीबनी थौदोक असिगी मतंगदा तेंथा खुंजाव मैरा पाइबी लुपना थिजिलुबदा मखोयगी मराल अमत लेरमद्रे
clip amuk hanna thagat piganu haina tentha khunjau maira paibi lupna khanghalakle ngasi nungthil tentha khunjau maira paibi sanglen da pangthokpa paugi mifam amada maira paibi lubasigi secretary takhel changbam netajini na phongdorakpada हाइरिबा नुमिन असिदा खांगाबो पाथ्री मखा लेकाइदा लेबा साइखोम रोमा मपुरोइबा साइखोम इनाउबी तेंथादा लेबा मोइरांगथेम सदानंद कौबा मियोय अमदगी सेल लोबा लाखी नुमित अदुदा मोइरांगथेम सदानंद महाकी खरुंगपात लेबा फार्मदा सजिक फानबा चटकी हाइदुना साइखोम रोमा महाका लाकमिनबा लेकाइगी मौपा थोकपा मोइरांगथेम सुरेश का फार्मदा लाखी मतम अदुदा फार्म द लेबा सदानंद चाक चाबा मतम ओइदुना मखोइजु फार्म द चंगलगा चाक चामिनखी तंजा अदुदा फार्म गी मनाक नकपदा लेबा मियोय खरना चिंगनै हाइदुना चंगसिलगा वारी वताई सानरिङैदा मियोय अमना वारी मुन्ना खंगदना सोशल मीडिया दा वीडियो थागलखिबनी थौदोक असिगी मतांगदा तेंथा मैरा पाइबि लुपना कुपना थिजिलुबदा मखोय मरान अमत्ता लेरमद्रे असिगुम्बा मियामदा लान उनबा उहनबा याबा वीडियो अमुक हन्ना थागत पिगनो करिगुम्बा थागलकपा थेंगनरबदि मदुदा थोलकपा अफफत पुमनमक मसा मसाना पुजगदबनी हाइबा वाफम महकना मखाताना फोंदोखी वाइटोन मनिंग लेखाइदा लेबा कम्युनिटी हॉलदा मियामगी अपुनबा चौखत थौरांगी ओइबा मिफम अमंग असि पांगथोखरे मिफम अदु मरु ओइना नोंथोंगबम राजेंद्र एलियस बॉय फॉर्मर प्रेसिडेंट इचम यू इंद्र कुमार जेपी खुनरागपम के कालाचांद चेयरपर्सन एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी वाइटोन ग्राम पंचायत थांगजम इंद्र कुमार चेयरपर्सन हराव रौ तांखम GP माइबम तोंबा सिनेरो मणिपुरी फिल्म आर्टिस्ट वाइटोन खुलगी इमा इबेल अहलमन चहुमगा यांखै हेनबना सरुक याखी थौरम अदुदा एन राजेंद्र ना हाइकिबदा लमदम मसिगी इमा इबेल सिंगना कोमनसु नोमदुना हिंगबा होनबदा महागना तोंगान तोंगान बमतेंग पांगदुना लागली वाइटोन गी LP स्कूल असि TH बसंतना मिनिस्टर ओइरिंगैदा सेंगबत सागत पिनबा होना बिरमी ngasi LP स्कूल असि खुंजा सिंगना तंबदा mateंग ओइनरगनी लोइनना अखोइगी पुन्ना होना मिनदुना लेंगा की मही लोइसंग सेंगबत मिनसी वाइटोन गी मियामना लेंगा की स्कूल दा इचा सिंग थाबियु हाइबा वाफम सु थमखी लमदम अमा नेशन अमा चौखटपा हाइबसी महै तमखटलक्लिबा अंगांग सिंगी एजुकेशन दगी ओइरकपना मखोइगी क्लासरूम खक्तदा यारोय मखोइगी एजुकेशन असि ममा मपा ओजा सिंगना मखोइगी वैल्यू लमचा साजत खुदिंगमक कुपना यंगसिनबिदना तुंगदा रिस्पांसिबल ओइबा अफबमी अममम ओइरकनबा होनबा मथौ ताइ हाइना DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम न फोंदोरकली वाफम असि ngasi सेकंड साइंस मैथ्स आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड फोटो एग्जिबिशन अमा कुंबी संधोंग अपर प्राइमरी स्कूल कुंबीदा DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम न एग्जिबिशन हौदोकपगी थौरमदा फोंदोखिबनी थौरमदुदा DC बिष्णुपुर पूजा एलांगबम एडिशनल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस वैली अमदी हिल्स बिसेश्वर खुमुकचम अमदी दांगमई मंगलेम ZEO बिष्णुपुर जोन 4B अतोम गुनमनी देसाम मयाई लोइसंगे प्रेसिडेंट मयंगबम सोमरजित कुंबी संधोंग अपर प्राइमरी स्कूल की हेडमास्टर सु ओइरिबा नेशनल टीचर अवार्डी KH इंद्र कुमार अमदी DI मोइरांग AI कुंबी सर्कल तोंगान तोंगान प्राइवेट स्कूल सिंगदगी लागपा ओजा सिंगसु सरुयाखी एग्जिबिशन अदुदा यामना इनोवेटिव ओइबा स्टॉल यावना क्राफ्ट अमदी फ्लावर की स्टॉल यावना पुन्ना स्टॉल कुंतरुक्ता DC पूजा एलांगबमना कोईना चतुना यंगसिनखिबगा लोइनना स्कूल की महैरोइसिंग अदुबु पुकनिंग थौगतखी ममा चौखटपा नेशन अमा चौखटपा हाइसे आंगांसिंगी एजुकेशन दगी लोइना लापनिना अखोइगी आंगांसिंगी एजुकेशन से नॉट जस्ट क्लासरूम बट आल्सो अखोइगी इमा इपा सिंगना अखोइगी टीचर सिंगना अखोइगी लिचत साजत मोइगी कैरेक्टर अखोइगी वैल्यूज सियाम important instill to biba to angang singsu sigi matangda kitan khana biyo aduga responsible oiba citizens oraknaba leaders ama oraknaba chawraga akoi gi lamdam se lead tawnaba each one of you say leaders potential leaders naktane adugi noi myam se phasana honaraga akoi amkhena chokthana bahona binasi
Thobal College की Department of Chemistry अमसुंग Department of Environmental Science अनिना पुन्ना सिंदना World Ozone Day 2025 की पालन थौरम ngasi college asigi multi-purpose hall pangthokhibaga loinana पालन थौरम अदुगा मरी लेनना poster competition अमसु pangthokre From Science to Global Action haiba pandamda pangthokhiba पालन थौरम अदुदा college asigi principal Professor A Nabachandra Singh na athoiba mithunglen Thobal College Teachers Association की President N Ibobi Singh na थौरम मपु अदुगा college asigi Internal Quality Assurance Cell IQAC की Coordinator Professor L Ekendrajit Singh na akhanaba mithunglen oina saruk yakhi thauram adugi saruk ama oina pangthokhiba poster competition adugi makok mathang taraba mahiroi sing dasu manamathum sing ngasigi mithunglen sing na yanthokhi Central Forest Division के DFO Vikram Nade IFS की मियंग मखादा 71st Wildlife Week 2025 कमरी लेनना Living with Wildlife हाइबा थीम दा नोमगी ओइबा महिरोई सिंगी पेंटिंग अमदी essay writing competition अमा Manipur Forest Training Institute Luang Sangbam दा ngasi pangthokre thauram duda Central Forest Division के DFO Vikram Nade IFS Director Manipur Forest Training Institute के Director Dr. Rebecca Soibam Chanu MFS RFO Central Forest Division HQ Tipuraj, RFO Sawamung David Singh Athokpam, RFO Nongmai Ching Sorokhaibam Robertson, RFO Imphal West Kiranjit Yumnam, RFO Imphal East M Jobit Meitaisu Saruyaki. Thauram to the Imphal East amadi Imphal West District ke manungda leiba school kun henbagi mahiroi chamanga henbana saruk yaduna painting competition amadi essay writing competition da saruk yaduna athoi ehen tanaki. DFO Bikram Nade IFS na fangdo kibada Manipur asi biodiversity hotspot amane mafam sida phangliba sangai malemgi mafam ataida phangde asigumna atangba makhal gi wildlife kaya su leiriba mayamsi haurakliba mahiroi singna khanghan mahiroi singda khanghanduna makhoida nature bu nungsiba wildlife fu luna tawbagi wakhalon pokhanba haibasi yamna maru oi aduna makhoida wildlife nungsibagi wakhal polaknaba amadi wildlife khangnaba pandamda thauramsi pangthokpani Mamang Chehida Nongpok Mahikol Bamon Laikai ki Mahiroi Seram Joyraj Kauba amana kumja lisingani kunmarida pangthokhiba Wildlife Week National Painting Competition da second position lauduna state asige mai purakhi haki Nation First at 75 the Yumpamoiraga Chatliba Tha September Tara Taretagi Mathang Tha October Gitang Ani Fauba Chathagadoriba Thauramasida Financial Inclusion Gi Oina Financial Literacy Campaign Ngasi Punjab National Bank Jiribam Branch Amadi Manipur State Rural Livelihoods Mission MSRLM Jiribamna Ngaglo Piriba Nongchup Ngakpi Jiri Women Multipurpose Cooperative Society Limited Cluster Level Federation Jiribamga Kusamnadana Kalinagarda Leba MSRLM Jiribam Gi Training Hall da Mapung Fana Pangthokre Ngasigi Nation First at 75 ki saruk ama oina pangthokliba financial literacy campaign asi lead district manager Jiribam gi Waikhom Birendra Singh gi meeting makhada PNB Jiribam branch manager Thingbaizam Ranajit amadi district in charge MSRLM Jiribam Wahengbam Prem Chan mapung oina thodang lauduna pangthokpani masida maru oina SHG members singi imung manungna Udhyam Registration, Social Security Schemes, PMSBY, PMJJBY Enrollment, Atal Pension Yojana, National Payment Corporation of India da Isa Isagi Account Registration Tobagi Kanaba Singh, Bank ta Thazaba Thamdana, Apabamari Ama Banker Amadi, Customer Singa Lenanabagi, Chatna Kanglon Ngakna Chatpa Asina, Jingba Singh Asida Resource Person Singh na Machak Haina Takpitambiki. Cine actor Gil Manipur gi Kunmathoi Suba Foundation dengasi JN Dance Academy Manipur pangthokre Thoramasi da senior actor Loken Film Forum Manipur gi chairman Kuleshwar Sharma loinana cine actor Gil Manipur gi president Katrimem Tej Kishorna chingba miyoi kayana sarugyaki Thoramadi da film gi lamda kathok piramlaba Layoi Kraba artist singi mafamda Laisu Katuna Ikai Kumnabot Ki, Loinana, Ahal Oiraba artist singbo Kudol Piduna Ikai Kumnabasut Ki. Howzik Sanabaki Pau.
ngasi ki sanabagi pauda Manipur da ahan boina pangthokpa District Olympic Games 2025 ngasi dagi Thobal District ke Wangjing da leba Kodongpopi Sports Complex da hodokre Manipur Olympic Association gi minga makhada District Olympic Association Thobal na District Administration Thobal ga khusam na sinduna thasi kunipal phawba numit mangani chupna chathagadaba Olympic Games asigi ngasi hodokpagi thoramda First District Olympic Games 2025 ke Organizing Committee ke Chairman su oiriba DC Thobal Henaka Manipur Olympic Association के President Sunil Ilangbam, DIG Range to Jogesh Chandra Havism, Youth Affairs and Sports के Director M. Veto Singh, SP Thobal Shivanand Surve, CO 3rd IRB S. Hemanta Singh Amadi, Mera Yuva Bharat Manipur के State Director L. Marjit Kumar Singh na Mathang Sina Thoiba Mithung Thoramapu Amasung Akhanaba Mithung Singh Oina Saruk Yakhi. First District Olympic Games 2025 के Organizing Committee के Chairman Su Oiriba DC Thobal Hena Kamaina Games asige Firal Chinkhatuna ngasidagi First District Olympic Games 2025 hodokle haina lauthoki tongan ba masana kunda athoi hen tanagadoriba game asi hodokhibaga mari leinana sanaroi singna mas pass chatuna game hodokpagi wasaksu loikhi tungda game hodokpagi mairasu khongjom war memorial complex tagi wushu sanaroi arjuna awardee W Sandhyarani Devina luchingduna men venue tamna purakhi Manipur da ahan boina pangthok liba District Olympic Games asida district asigi tongan ba mafam singda pangthok katoriba events sing adudi archery, athletics, badminton, basketball, boxing, football, judo, kabaddi, kho-kho, table tennis, taekwondo, volleyball, wushu, sepak takraw, mukna, polo, jeet kune do, wrestling, shooting amadi karate ne ngasi hogdokpa numita HKKSA haukha kiamga Pathap FC Lelonga football match amasu sanakhi Thoramga mari leinana athoiba mithungi warol piraduna organizing committee ke chairman su oriba DC Thobal Hena Kamaina hai kibada aikhoina awaba kaya mayoknarabasu aikhoi unity leiri haibadu uddanabagi damak games asi miyamgi matenga loinana pangthokpani district asigi mai pakpa haiba sisu ngasi tholagliba sanaroi sing asigi khuttasu leire hairaduna ngasi dagi hauriba Manipur da ahan boina pangthokliba District Olympic Games asi aikhoi punna mai pakna bhona minasi haiki District Sports Association Kakching na sindana DSA gi sanabungda team taret na saruk yaraga chatharakliba kunithoilak suba KSH Laihau Devi Memorial Super Division Football League ki ngasi sanakhiba match ta YWU Kakching amadi SFC Sugnuna goal ani chanaduna draw oikhi match asida SFC gi goal ani adu olembana match ki 13 amadi nifu taruk chatpada chankhi match asi draw henkhiba YWU के गोल अनिना KSH ज्ञान शो अमदी KSH कांतना मैच की मिनट कुनमरी अमदी मौद्रा चटपदा चनखी हयंग टूर्नामेंट असिगी मैच लेरोय Imphal West District Football Association asindana chatliba season asida pangthoka dauriba First Division Football League ta saruk yaga dauriba Ya School Athletic Union ge team sem ke baga loinana uniform khusinakre team asida sanaroi koni thoina saruk yari team coach na Akham Mahesh na oirgani assistant coach na Hero Hito na oirgani team manager na Longzam Charan team physio na T Gopal na oirgani Team official na KH Hemantana oigani uniform asibu YAC ke president S Sarat Chandrama the secretary Maitram Santosh na khusinakhe All Manipur Volleyball Association asindana Kuman Lampak Sports Complex ki NSU ki volleyball court ta chatharakliba Nifu Mapal Suba Senior Men's State Level Volleyball Championship ki winner AMIMYDO mayang Imphal na oikre ngasi sanakhiba final match ta AMIMYDO mayang Imphal na YMDO hairangoi thongbu set point kunmathoi kunmanga kulhumdoi tara taru kunmanga kunmathoi kunmanga amadi deciding set point tara manga tara nithoi da mai thiba pikhi Tournament asigi ngasi sanakhiba senior women's ki final match ta MPSC Manipur Police na SCYC Senjam Chirangbo straight set point
kunmanga tara humdoi kunmanga kunnamadi kunmanga tara mapal da mai thiba piki kunmari suba junior boys state level championship ke ngasi sana kiba final match ta AMIMYDO mayang Imphal na DVA Thobal bu set point kunmanga kunmathoi kunmanga kunmanga kulhumdoi amadi deciding set tara manga tara humdoi da mai thiba pi duna winner oikhi Mayai Kaba Chinjak Singh Nishagi Ipaktagi Haurak Liba Naha Singhbu Kange Hairabadi Sana Khonabada Mai Onsin Bayam Namaru Oi Haina Social and Cultural Activist Dr. Thingbaijam Swaran Kumar Hairi Manipur Amateur Bodybuilders Association MABBA gi meeting Makhada Bisnupur District Bodybuilders and Fitness Association BDBBAF Nasindana Oinam Public Hall Oinam near Usak Khangdabagi the Pangthokpa second Mr. Ibudhau Tanglei Athoiba State Level Bodybuilding Championship 2025 Amadi First Bisnupur District Bodybuilding Championship 2025 Thoramda Athoiba Mithunglen gi warol da wafamasi phangdokibani Mahak Namakha Takibada Hakchang Phanaba Honariba Mioi Amana Hakchang da Sokadaba Potlam Singh Sizinaroi Sananaba Honaringai Fattaba Chinjak Chaning Loi Fattaba Marup Loinaba Pam Loi Maram Sina Sanaba Makalama Kalaga Sanahanba Maru Oi Loinana Sanaroi Singna Thawai Yauna Sanare Hairesu Sel Watlagadi Mapung Phana Sanabangamde Championship Kaya Sinbadasu Sel Yaudabayade Maram Sina Donor Masing Yamna Thokpi Ba Mathautai Haiki Thauramda Bisnupur District Bodybuilders and Fitness Association Ge President O Moirang Ningthau Thambalmari College Oinam ge Principal Professor K.H. Mohan Amadi Maru Oiba Kayana Saruk Yaki Men's Open Bodybuilding Contest August Gym gi Kaithelakpam Malem Nganban Overall Champion Oikre KBB Gym Teragi Saikhom James Amadi A3 Fitness ki Kaithelakpam Kishanna Mathang Sidna Ani Subamadi Ahum Subamafam Kallaga Silver Amadi Bronze Medal Phangbangam ki Loinana State Level Men's Open Sports Physics Contest ki Oina Muscle Factory Kakchingi Laimapokpam Abhishek na Overall Winner Oiki Muscle Factory Kakchingi Y Robert Amadi Iron Addict Fitness dagi Moirangthem Samshana Mathang Sidna Ani Subamadi Ahum Subatadana Silver Amadi Bronze Medal Phangbangam ki Tongan ba gym tara Nepal dagi lakpa bodybuilding sanaroi Yankhai Mangana Yankhai Taretna Saruk Yaraga Pangthokhiba Championship adugi Bisnupur District ki ahan boina Pangthokhiba Open Men's Bodybuilding Contest ki athoi ehen tanakhibada Gamers University Fitness Club Moirangi sanaroi ahum haibadi Longjam Manithoiba Nongmaithem Prince amadi Fairembam Rinkina mathang sina overall winner ahan ba runner up amadi ani suba runner up taduna gold silver amadi bronze medal phangki District Open Men's Sports Physics Contest ki oina Iron Addict Fitness ki Moirangthem Samshana overall winner oiki loinana contest aduda Sajen Sang Moirangi Paunam Dhanraj amadi Wahengbam Thanilna individual da mathang sitna ani suba amadi ahum suba mafam kallaga silver amadi bronze medal phangbangam khibani मरम में नेता दो मुझे तेरी को मैंने छाड़ दूंगा वो मैंने कहीं छाड़ी वो मैंने छाड़ी मकई जो तुम फंग गएगा लई को कोने लई से भी बड़े आपने लई से भी वो छाड़ रहे बड़े आपने लई को कंपनी में गाड़ी में आ उठे किसी कंपनी में आ उठे खरे कंपनी में आ उठे बेचा को कोने लई से भी मतलब नहीं खींचोगा अगर कोने छाड़ी दो घर नूर को तुमता मन बदल के मतलब आई वाहन होगा ऐसा जो कहना सीना ऐसी बस खाने में की पंक्चुअलिटी डिसिप्लिन है हम लोग Ana mungkin open pintu tu lagi, ana ni, ay waktu tu ni betul, ay sebetul kan ni, ay pada masa jalan, ay betul wakal orang, betul betul masa, macam ni. District Kang Association Jiribam Sindana Mamang Tha August ki tang kundagi hauna Jiribam gi Babu Parada leiba Lamlan Community Hall kam Kang Sangda Jiribam Kasar Madi Haila Kandigi Kangkhut kun mathoina saruk yaduna sanariba tara manga suba let RK Lalasana Memorial Mixed Kang Tournament 2025 king asi sana kiba ani suba semi-final match ta YLCA Dibong Khunona YSAYC Sorok Atingbi A Bu Panjal Kuntara mathoida maithiba piduna YLCA Dibong Khuno final changkre ngasi sana kiba match asida
SAYC sorok atingbi A na tos ngamduna maikai khan ki aduga YLCA dibong khunongna kang kaptuna sanaba hoki ahan ba half mamangda YLCA dibong khunongna SAYC sorok atingbi A bu panjal tara mathoi marida mangjin thatuna leiki half matung apiba matamda YLCA dibong khunongna SAYC sorok atingbi A bu panjal kun tara mathoi da maithiba pikhibani ngasigi match asida RK Bijoy Sanana umpire TH Herojit Singna scorer oiki lagliba tang kuntaru ke nungthil pung amataba matamda YLCA dibong khunoga Yawol Club B Champanagar ga final sanaragani Haujek ai ngasagi pau Ngasigi ay ngasagi pauda ICAR Lamfelpa ki Agrometeorological Field Unit AMFU dagi pinagpa ay ngasagi report amagi matungina ngasi Manipurda khwaidagi sabagi changasi Celsius degree 19.5 oiki khwaidagi ingbagi changna Celsius degree 19.0 oiki nungsita yawba ising manilgi changna ayukta chada Maudra mathoi amadi nungthildana chada 53 oiki ngasi chukhiba nongjugi changna millimeter 0.0 amani Loisilakpada maru iba pau amuk hana Thasi ki tara bapal gi numidangda Nambol Sabal da kuntra humde suba sam rifles ki kangbu amada ambush tawbada haktheng nana chenaba lona thingkraba lalholo PLA gi bailout leba miyoi amanga si phagat namkhe Manipurda lairiba lenga ke hospital singda layeng balak pa miyoi kaya sibage chang wangkhatlak liba si doctor singna cheksin bawat padagini haina amkel gi president lorem bam ngan bina phungdorakli Tronglaubi dagi micham ni haiba miyoi ama Bisnupur district police na Hazen khibadagi miyam na micham thado u haiduna tidim lambi thinjinduna khongjang changsilure Amadi Manipurda ahan boina pangthokpa District Olympic Games 2025 ngasidagi Thabal District ki Wangjingda leba Kodong Popi Sports Complex ta hodokre Ngasigi onedi ISCOM News na pizza ba Manipuri pau matang aselo shinjeri meng tabiri basingbo amuk kahna khurumjari